Sibambembe singalindele Sibambembe singalindele Okay, alright, usistume kuphi udume kwena. Okay, uyakhumbula mnganami mhlazanisike wadubi wangena waphuma wasushisa isifamu sakwaye kwazona ngawo suthi webhutsho usho ukuthi umuntu angathukiwe nje la ngoba phela yazi indaba yokulala nje uvuka usuthukiwe lahleka lonke ibandla ubani uDr Mahleke ehlathini okay hayi wabungcono wenkuzimalanga hayi ungcono Nasa nifuna ukubuka ngathi ko TikTok ngisho nje madela bengidume mina ngomunye uyakhumbula ndoda amadoda mhlazana uphi bekuthi awuthi 20 rand apho ngathola ikhaseli nje ibe yinye ngizobusela amaphuma awulahle emsebenzini wahamba nawo 20 rand wayegula wayibona nomfezi lento le madoda umculo asushiwe nesikole phela siphi isikole ekhanda
yabona indaba ophuma ngerecess esikoleni uzobhayiziseka uzokhala ngokuthi amajama ndiwa amajama